Zdravljeni nazaj, džungla! Sem danes slovensko budalo. Danes imamo neki novi vlogič, spet neki mali backstage z mojega novega videospota, ker pač vi obožujete moje videospote. In danes je pač dan taki milijonar in je najel za 100 vilo. Nekje daleko, ja, brat, posnami to. In noro, boš me nazaj zasnemal, ali se boš vrtel naprej? Kaj se ti tako bojiš, kot da se na nastop pripravljaš, kaj se mi vidijo? Ja, vse vidijo brki. Pa se mi ni treba brkov mazati. Ne vem, no. Lahko mi jih bolj temno narediš. Hashtag influenceri, ubite se. Mi smo artisti. Tako, ja, brka mi pusti. Ne se tega. Se že počutim lepšega. Ja, pa si se zbudil. Ti ne moraš biti lep niti. Kaj? Si ti v reviji ali jaz? Frajer si zdaj. Vem. Prvo sceno smo posneli, zdaj pa imamo sceno od tu, tja gor, strop torej, pač ker pokaži mater. Upadl zdaj. Zgleda bogato, ne zgleda bogato? Zgleda bogato, ful bogato. Tako da, dajmo se preobleči in gremo naprej v akcijo. Ugasni. Začnemaš. Daj. Skiri, sliko. Kdo ti? A jaz to, daj pogledaj, danes ko pogledaj, jaz dvema očima. Lepo z dvema očima, ful fuke. Kaj mi delamo? Wow, tretja scena, tretja kamera, pokaži kamero, unboxing na kamero. To je fucking Sony 2000, to je mama snemala moje prve videe tu. Opa, zdaj se pa je vgasnila. Kjeri zvok, brat, kjeri zvok. Zdaj pa začnemo s snemanjem naslednjega. Čekaj, s to kamero smo mi zdaj zaključili, danes se je spet preoblekel in ta kamera je zato pač, da mi naredimo neke bolane starinske šote. Zdaj še imamo zadnji šot tu, a ne ide kamerman in gremo pol naprej, spalnica, kupalnica in tako naprej. Bazen. Bazen še nas čaka, brat, bazen nas čaka. Rukne, men vlogič, brat, mi smo se preselili. V drugo bajto. Nova soba, novi outfit. Nova soba, novi outfit. By the way, noter imam denar, toliko da vete. Noter je $1,000,000. $1,000,000. Tako da je. Tu pa imamo kurve. Skrite. Tako da zdaj na tem kavču mi snemamo en del. Kaj boš povedal, stari? Da jaz nekaj povem. Ok, povej kaj. Samo flex, samo cash, money, engineer. To bo najjači fucking video, vlog, spot. Se strinjam. Zdaj smo še dobili bazen. Ne, tu je grdi razgled. Pač nekak, ne, to ni lepi razgled. Kaj? Ja, tja je lepši. Če si ti tu, ja, brat, gled. To je prav dobro. Ja, daj postavi se, da vidim. Kam si? Ja. Ja, bolano je. Bo tak? Ja, staj. Odlično, imamo novo lokacijo. Ja, kaj, kar posnamemo pa, to pa zbežimo. Da grem jaz po zvočnik, samo te. Samo flex, samo cash. Najjači BMW. Flex, samo cash, money in dinero. Moja dva edina friendo $100 in euro. Gas, novi band, smo tam rolam servo. Gasim sceno, no problemo, AK Martić Pero. Telefon mi je padel več. Zgledam preveč napudrani. Preveč si se potrudila. Na kameri se ne vidi. Dobro. Mi smo posneli, zdaj gremo jest. To je to.
Gremo jesti, boste gledali, kak jemo meka. Mi tu zajemo meka. Če gremo na more. Jaz predlagam, da to kar vse vržemo dol zdaj. Pa gremo. Pa gremo. Nikoli se ni zgodilo, ni. Tega nisem hotel, nisem imel namena sploh vlogati, ampak to je neki zanimivi content. Zgubil sem denarnico, let's go. Zgubil sem denarnico z vsem, kaj je možno. In zdaj grem v Maribor. Si urejati spet te kartice, pa dokumente, pa take stvari. Zanimivo, ne? Zanimivo. Pelam se v Maribor, da grem iskat denarnico, da še vprašam, če lahko mi to slučajno kak po kameri pogledamo, ne. Pa glih stalno meni se more dogajati neka taka fora. Ali sedim na totem busu, pa se pelam v Maribor obupan, ker so mi blokirali kartico, ali pa sedim obupan na busu, ker sem zgubil fucking celo denarnico, tak da. Treba kupiti oni Apple tag, ali kaj že, AirTag, ja, stari. Vse šanse odpadajo, ni nobenih šans, zdaj edina stvar še je, da gremo na policijo. Reči, če je slučajno ki kaka denarnica, tako da gre kar tu samo. Neki zanimivi vlogič, tu bi še mogel dati integracijo. Za tiste, ki ste naročeni na A1 Hawaii paket ali pa če se pač nameravate, če še boste, dobite v tem paketu zastonj vojo naročnino. Meni se zdi, da to res ni bad ponudba, tako da priporočam. Danes me vse zeza. Obupala smo, bila smo na policiji, ni uspešno, rekli so, da če primeru, da najdejo. Če pa ne, pa ne. Če pa ne, pa si pač ostal brez dokumentov in zdaj hashtag slovensko budalo zgubil pač denarnico. Če kdo najde v Mariboru, ne, kako denarnico, taka črna pa z belo linijo, je to moja denarnica. Mi prosim napišite na Instagram. Zdaj smo pač, ker smo obupala, pa gremo biljard špilati. Tako da,